قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم عز وجل أسأل، الذي قدر لنا اللقاء في هذه الليلة المباركة، أن يجمعنا جميعا في جنته مع سيد المصطفى وإمام المرسلين وسيد المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أشراط الساعة ما كتوتي من هرانها آغم إسلام منامنا اتكبرنة فمهاسدش الله سبحانه وتعالى إن بقشرا سكر كنيا karena yarinaysan kitan yuharumini nakapagbay mata karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu in bayakna tu humasil sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan musuh pangadji andaing hakallam sin Allah ta'ala iban sunnat sin jungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang mandayan, bang manday sab, insyaallah ta'ala kabakan nintung basin hinang niyo, pagtunggo niyo, pagjaga niyo, misan bihad tumalawm dumna, insyaallah ta'ala wayruun maluppas ahadarat sinallahu ta'ala. Masih-masih kita niyo akahalan sin asyratus sa'a
فعلا سن علامة سن قيام الساعة. kabalikanku in maksud sin silsila ipagbago ipaghasa balik sin iman amo in naputus iban napuputus daran sin sub iban syahwat diha dunya in silsilaini pagpatumtum reality susungon sin manusya amo in sungan sin ako iban sin kamu adlaw hawaktu kitanyo tumaykod ding hadunya wayroon dapat in sumud kitanyo palawm sin kubul buas sin pakubulan gumawa kitanyo umalup pamahasut si Allah Ta'ala asubuhun kato tanyo in manahut maaslag wayroon makalyo pa Allah Ta'ala wayroon in kalupahan sin Allah Ta'ala gamman in kalupahan mo patumtuman ko sin Allah Ta'ala hawaktu iyanun niya ka iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba basahalong sin Allah Ta'ala in kitab mamarahina ikaw na inhumukum simbaran mo yanun pa kita sin Allah Ta'ala katumtuman mo in ini adlaw ini in ikaw kalupahan mo na dhakaraka Allah iyaha patumtuman ko sin Allah Ta'ala inna rabbi la yadhillu wa la yansa intuhan ko in Allah Ta'ala di magkalawong iban di siya magkalupa pagbago sin iman arumin insyaallah Ta'ala makarungog na isab kita ni bago alama jimatu biya tuod sin kabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangayon ko kanyo a'iruni alquluba wal asma' dihilan nyo marikamo in pangatayan nyo iban sintay nyo ay bima'na concentrate kamo ورب الكعبة إن محاضرة هرومني في غاية الأهمية لندو في غاية الأهمية لندو إن هالغانية لبلبأنا همان كتوتي من غرانكو بان سببا أريكو بمسبت إن علامة إني أسألناكو مقبأنا بالسرة mga yunasa lako kamaapan apabila bisara biya mga masakit siya dungugon sa wayroon buli rapat subay na to nila yun sa mabsyara sin Allah Ta'ala masarangan niyo man ako pangatayan niyo pang saupama biya mga aun kimuddan kabtangan kaya sakit sin pangatayan in alamat harumini سبتنة نسبت حديث رواية الإمام الحاكم في مستدرك والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف بل كان كل حديث سبب حديث لند إن هلغأنيه روى الإمام الحاكم في مستدركه
وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، صلى الله عليه وسلم على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبد سن رسول صلى الله عليه وسلم لو سن إمام ابن مسعود apabila masabbutin qala Rasulullah asghi sam'a, parayaw ay pangdungog mo sabab kita hindi na bisa sin Rasul, ikawin pasampayan sin bisa rin. Qala sallallahu alayhi wa sallam: sayakunu fi akhir ummati gumwa lumahil jumatu hakahinapusan ummat ko, ummat huling zaman, rijalun mga kausugan yarkabuna ala suruj, simasakat hasuruj, inhatisin suruj jam'u sarj, in sarj ma yudacu ala dhahri annaqa, amo ini pagbutang hatay kudsin unta pagsakatan. Lumahil jumaturah ahuling zaman ummat kulong sin Rasul mga kausugan simasakat hataas sasakatan, in sasakatan nila yaun kaashbahir rihal, bi'asyabay, la ilaha illallah, bi'asyabay, arrahlu ay bima'na albayt, bi'asyabay hati niya in sasakatan yaun complete bi'abay aun lilingkuran aun tibi makapaghali-halikaw bi'a natud siyabay in sasakatan yaun. Law sin mga ulama in maksud sin hadith mga jeep sasakatan amo in bi'a natud sin bihaon. Subhanallah, kumita ka jeep in Fortuner bihaon, pagligot-ligoton mo in unubay nililingkuran niya magbaya ka, kumulang ko makajari, kimita ka TV makajari, butangan mo siya makajari, biya siya bay complete. Hada min al-i'jaz, amoy rin nga mga miracle in Rasul, asal kita baytaan biya sinpi kita sin Rasul, ang pahasaman nila insa sa katanunta. Balikan ko yung hadith, arakala yampamu bihaon diyong سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يا الله، ينزلون على أبواب المساجد مدرن سلا مجنأب هقلوان لوان انسي المسجد، أي بمعنى مدرنها مسجد religious. الحمد لله سين problema po asnyaini. نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. Habihan ni pagka-religious nila lang sin Rasul, mataran hamast, di pagkaigan seminar, di pagkaigan muhadara, madaran kimikita pangadjian di murungo, masuba kaguruhan. Sumagawa lang sin Rasul, in kababaihan nila, in asawa niya, anak niya babai, intay mangud niya babai, kasiyat nagbabadju, ariyat sa biada siya wayrun badju. Unin hati niya nagbabadju pag-us wayrun da badju, in hati niya nagbabadju sabab sin sigpit iwan sin tilag biya sin wayrun da badju. Ruusuhunna in style madto simbuhok lang sin Rasul kaasnima jam'u sanam
biya siya sinhamp sinunta amintay ko sinunta biya titindog madtuin buhok lang sin Rasul style bago biya siya lang niya taykod sinunta al-ijaf unta al-khurasaniyah unta amuin mata sinhamp niya balikan kun ma'na sin hadith arakala wayruun pasimawa wayruun panapatta-patta sin kaywanan hapikilan nila lang sin Rasul jumatuha huling zaman ha ummat ko mga kausugan si masakat hataas sa sakatan biya sinbayin sa sakatan complete yanziluna ala abwabil masajid magnaog madaran ha kalawang-lawangan si masjid ay bima'na madaran ha masjid religious sumagawa lang sin Rasul in kababaihan nila in anak niya babae in asawan niya in taymangud niya babae nagbabadyo sa biyaday sab naguhubo mayta sabab sinsigpit iban sintilag sinbadyo imbuhok biya titindog biya lang sin Rasul amu inham amu yumugol hata asin unta wa rabbil Ka'bah sapahan ko pa Allah Ta'ala bukun ka kasasaksian sin kita nyukatan wallahi al-azim هذا الانفصام حال أمئن separated سبحان الله تبيع والله العظيم كبسبطنكم بالسرين سنسيني بأمسكت كاكو سبب كمين بنقنا أنك يدى والله العظيم سقسي إن الله تعالى إن بالسرين لسكو كيم سبب بيأتقو تيمن هد ياكو بابا إنك دورهم كاكو ياكو أما بيأتقو تيمن هد سبطن كويني هنغان سنكسلسة بقن كأمنين جمة كاتو ما كتاكو أما ما شاء الله تعالى عليه religious basag magbasa Quran pagkadto mo pabay gumwa in anak tumabya pa isab tabya long niya sa kikita mga inigot bang mga lumabay ازاي لو سن عرب استغراب million question mark بيدين إن أما religious إن أنك بهاون بيتس الرسول جمة بها makita ko hadaon taon nag-aagad inhambok nagtitirong inhambok seksi inyaon lang niya anak sinyaon la ilaha illallah may tain ina nagtitirong anak way هذا الانفصام الواقع المرير أمو إن situation ما بقت جمتو كاتو افتقدنا التربية نلوأنا كاتو إن تربية صرنا ندندن كما يدندن هؤلاء الكفرة بأن كتس من كافر أمو إن مكبت أن سجى روها إن آغم روها إن دنيا دوها إن مسجد دوها إن برقال إسكو ورب الكعبة إما اعتقاد سن اعتقاد بهان كافر إما اعتقاد سن اعتقاد بهان مكا هو سيرين هليكو سنسين آخر الإسلام إن لم يتب إلى رب العزيز الغفار bang syari makapagtaubat mag-us-us فالله سبحانه وتعالى حال مسيقبت والله العظيم تبرج لما تقنا بهؤلاء السفور والتبرج إن تقبك السنعورة ناتن جمان أو كأنا كان مسلمة إن إميان يا شيخ بهاتي أكون ميتا واجب إن بق حجاب سنين لون يا freedom of choice أولو لون دليل نمك هنا سجك أمو دليل لون يا كوما كغروان daha ko lang niya magbisara pahati hato da kumaita di ako lang niya magrida di ako lang niya bukuna ko amuin satisfied si bisara ni wajib apang atod ko lang niya bukun wajibin maghija mangbihan ng bisara mo suway bukun mo ako pangayuan
dalil bang unuin dalil kaya wajib sin hijab suwain pagbisarahan ta bukun yan suwain pagbisarahan ta bariman ka ataw bukun bang miyungkir mo in hijab bukun suway pagbisarahan ta in hijab suway pagbisarahan ta na marat siya ko pa Allah tawadi bang kau na marat siya pa Allah suway kau magparat siya hijab bang kau di magparat siya pa hijab way ko na marat siya pa Allah Ta'ala bang muyanong bihanin kababayan iman uy a'udhu billah parat siya ko pa Allah Ta'ala bang kau parat siya pa Allah suway ko mamarat siya in hijab fard بنص القرآن قرآن النميت أيضا سن حديث حديث pakita maglilay sin kalabyan sin hijab magsabot na kita bariman ko tawukon bang kau bariman na suway ko mamarat siya wajibin paghijab ayaw ko imiyan niya shaykh bukon long niya matup hama sa 2030 ni maghijab la pagbisaran ta bariman tawukon muslima tawukon bang kau imiyan muslima ratayma ko sin farman sin Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إياك محمد قل بيتئي هسيو يا رسول الله هسيو يا الله إن بيتأن رسول الله قل لأزواجك بيتئن كأس وهن وبناتك كأنا كن ونساء المؤمنين كأنا كن سنمنا مؤمنين بنكو أنك نسن مؤمن لبيك وبالسرين هل أنت مؤمنة هل أنت مؤمنة إن إيكو بر إيمان هاتكوا ويرون إيمان إنكو بكون بر إيمان سبب ما هنقو إن كتان قم وليها كم إسلام إن كتانيو كتان بر إيمان إن شاء الله إيكو بر إيمان anak kau sin beriman apu mo beriman pek anak kau muslim alhamdulillah bang kau anak na sin muslima iban sin muslim beriman kau lamud kau ha abaita sin Allah Ta'ala qul ya Muhammad linisa'ik wa banatik wa nisa'il mu'minin ka kan sin mga beriman babay uno ya Allah yudnina alayhinna min jalabibihin butangin niyo tampan paghijab kamu ayaw niyo bukisin aurat niyo ya Allah خلاص ubos na in mu'min bang siya makarungog daak sin Allah Ta'ala imyan siya sami'na wa ata'na dingog na muna magtaat ka in paghijab ta'a in hijab ta'a naraak kita sin Allah Ta'ala naraaking kababayhan mu'minin mu'minat in maghijab حلمس القرآن أيوة قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لمسن الله تعالى ياكم منك وبيها تطقم هباي أيوكم ملنس أيوكم مؤن بقتاغن تقب أساسا تطقم هباي ولا تبرجن أيوم بكسي إن عورتمه تبرج الجاهلية الأولى بيأس بقهنا منسن مغا جاهلية بقبقس إلى نكاونا تأكسن الله تعالى أيو قويما يا شيخ دي يقول لي يدنا ديوم أيونا قويما يا شيخ دي سمود باوكو مؤمنة كواتو أبوكو منكو مؤمنة رسول بسور قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب لمسن الله تعالى يا كم من برئيما بان أون بانيون نيو بان أون سكة نيو مسك نتين لمسن باسا مؤن ونبادو مسك مسك متاع لمسن عرب فاسألوهن بانيوكم من وراء الحجاب أون تمبني وانسن بمعي أيوكم أمة كنية بيوبوكي سنين عورت نيا إبن أيوكا مكبوكي سن عورت سبعون إماتد كان عرفتم قرآن قل للمؤمنين قل يا محمد يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب قال الله تعالى
واغضضن من أبصارهن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. بيت إما برئيما لميكو لمدكو ياكو نقدره بيت يا محمد إما برئيما ببئي. Lower your gaze nang simbaha sa milka baba in pangatod mo kung sadya usog in amon ni baba niya in pangatod niya sambil baba iri makajari umatod pa aurat sin us wa wahfadna furujahun wa yahfadna furujahun parihalaan yu in aurat niyo ibansin wala yubdina zinatahunna ayaw nila hiwa in aurat nila amo in kasusuban sin kausuhan. آية مطر. أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عورة إن ببأ لوس رسول عورة أي بمعنى سبيس نقتتب سنبرني هذا معنى عورة. وقل المقصد ددت إن سورة سنببأ عورة لا سإن ببأ عورة أي بمعنى كإبغا كسسوقا سبيس مكتب سن عورتني بهاء لليلة تؤنة هاتين إن panagna أن الحمد لله للا ينت panagna إن pagparakala paghijab pardaakan amo yan muna bukon siya freedom of choice mabayako atau di mabayako atau yung way pasimud pakal ko way pa ako nagrida la panagnaan mu'min kau atau mukon bang kau mu'minara tay maain ini sababin mu'min bunnal in mu'mina bunnal apabila siya datungan hukuman din Allah Ta'ala subay niya taymaun masannangin pangatayan niya wayroon kuto sin pangatayan iman may tabihanin Allah Ta'ala kunyan iman di makajariha mu'mina in iman siya may tain Allah Ta'ala papaghijabon kita bukon kaayan niya kita di makajari mu'min lihat qala Allah Ta'ala وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا الله بang سجيني بها سنبتين آياتني آية سورة الأحزاب أبلنت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بقول كأونا تنقع دوا يا محمد بقول كأونا سم مؤمن بن سم مؤمنة apabila sila datungan hukuman hiukumna sin Allah farduna bang sila mu'min da sampurna yung iman nila di sila makajari imian may tabihadto may tapiyardo bang kita bunnal da mu'min sami'na wa ata'na طاعت kita nukatah. قال الله تعالى سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله لا يؤمنون bukun beriman lungsin Allah Ta'ala apabila fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk bukun beriman kung mahinang beriman sampurna berimanin mu'min sehingga hinangun nila kau ya Muhammad hukuman sehingga hinangun nila kau ya Muhammad hipang hukum nila kau ya Muhammad aparakala pagsaggaan nila on nagdiriskas in pagtirong wajib atau bukon unin baita sin Rasulullah al-mar'atu awra wajib subay Allah Ta'ala iban sin Rasul in hukuman pagkaan na to hukuman bang kita beriman dariyan pag-ubos thumma la yajidu fi anfusihim haraj apabila kataynguan niya nabihad tutuin in hukuman wayroon ka na naman niya pangatayan niya sakit atay wayroon halom sin pangatayan niya mga na-hurt siya
Sabuk man sin Allah. Ikatunya, wa yusallimu taslima, hipagmalilla niya lillah. Long sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tamamur rida, tamamur rida an tarda bima qasama Allah lak wa an la tajida fi nafsika haraj wa tusallim lahu taslima. In real rida nagtag-ipon pa Allah ta'ala long sin Imam Ibn al-Qayyim bang siya datungan hukuman dayng Allah kaun niya bang kaun niya suway-wayro na pangatayan niya sakit atay bang wayroon sakit atay suway hipagmalilla niya sampur na yung pagmalilla niya. Amo yan yung bariman, amo yan yung bariman, wallahi al-azim, amo yan yung gagandilan. Imbaga ibariman bihaun pagdungog niya bihad tutoy fard suway sa imyan insyaallah ta'ala piardo ka ko sintuhan ko bogbuhan ko maluhayan insyaallah tagna i-desisyon ni bihaun so pa mamapahil-pahil pa kawa hijab bihaun daha magjanjin tuhan wallahi al-azim kalasahan niya ko wallahi al-azim pasurun niya ko sulwa desisyon ka rumin insyaallah ya Allah taat ko kay mo iban pa rasul kinsum tagdaan ko magtirong insyaallah ta'ala bihani mu'mina kingatan ko mabaya ko saon sa jakalulumanan unna kingatan ko kabay mabaya ko maghijab sa long mo makaluman na mga bagay ko sab kitagdaan na ayaw ko maluman Allah ta'ala nagdat kay kingatan ko mabaya ko maghijab ya ko tay manghud ko babay wallahi alazim malasa ko kay ayaw ko maka sinpit na long mo mayroon na magpangasawa ka ako mga ko nagtitirong na la ya akhi subhanallah ya ukhti la gamman maksurun ka ubang ka nagtirong mayta sababing pagtirong ifa in pagtirong ifa paidda sin pagtirong إنسيا عفة ما معنى عفة مشاناكو كهونيتنا كو مغلاقسي معنى عفة إن هاتس إن عفيني أمو إن بابا أمو إن بابا كوتون لو سن ملكا مامو إن modest إيوان سن humility ولا دا نساء تيكون مانا كو سن mga maingat nagdurong in pagtirong bangkaw nagtitirong mafeel mo in ikaw baba itud secured wallahi alazim mafeel mo yung pagkababae mo rin doon yatabunan mo yung aurat mo iayaran mo yung aurat mo bukun man o haran jaw-jaw nagbibihan biausok la ngimuha yung mga masil madto la ya akhi mayroon sumukat mang bihad pagbihan ngimuha yung mga subhanallah yung mga bulbul usog la hawla wala quwata illa billah kung nagtitirong dagtatabon bihan tudbakaw sin hikmah kapag sambayang biyan din yung babay magsambayang Allahu Akbar nagbibihan Allahu Akbar Allahu Akbar rumuko piyara rignag biyasya sinamuin nagkukumuk nagbibihan mayta ba't mo mafilin ikaw babae bukunin babay biyasin usok painusok Allahu Akbar bangin usok isya bihan Allahu Akbar nabukun na usok nading na bihad الحجاب عفة والله العظيم secured ka bang kung naghijab wayroon mangmula kay mo to mangudyo kay mo to wayroon kumangi kay mo sambilinnan muslim bang ko kakita naghihijab agaddatan ko muslima lawn قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا سلام pagtirong kamo lang sin Allah Ta'ala ya kamo kababayhan kaanakan sin mga bariman sababang kamo nagtirong kakilahan kamo ay muslima malayo pa muslima saan fala yu'dhain wayruun mamuhinga kani bukom biya sinamuhin tabi ayaon aon manaw sexy taghuyan pagus taghuyan bang di umasipulin ang mga
bukon ka. Sablaw niya sumakay rin ni Kat. Ang pabangkaw nagtituloy, Masya Allah. Ingkatan makadat kayo. Lumabay ka kinid-kid ingkatan. Amura in exempted si syara baas babai. Amu in laas lando nakalaas na wayroon na nafsu kanya sintaw. Exempted. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. القواعد بكون كو إمي نساء تفسيرا القواعد من النساء إن بقناه سن كبابيهن أبلغ مناسبة قواعد لا إن جمع سن قواعد قاعدة بابا يامو إنك للنكدنا di na makatindog kunot na way na magnapso kaniya. In magnapso pahabiyat to abnormal na. In mga bihad to hal babailaw sin Allah Ta'ala amo in wayroon na magmaksud kanila fala amo in falaysa alayhinna haraj wayroon sala in amo in misan sila ibaba nila na in tirong nila sa misan bihad to wayroon sala bihitaan na kita sin Allah Ta'ala وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سابang sila magtirong damasi labi marayaw pa sabab alamat sin iman labi marayaw pa lang sin Allah misan sila malaas na bang sila nagtitirong pamaraw labi maraw. Allahu sami'un alim. Allahu Ta'ala sangatin pangingat niya iman kaingatan ning kata na kalabbiyan sin paghijab iffa kalabbiyan sin paghijab tahara ما معنى طهارة كسدسها ملانو قرن هون وننهات يا شيخ بان kita magturong lumano hari ko pa masabot basaw ko ng farman sin Allah Ta'ala nah tatab ko abutan kita ni sagang putag upat sabar-sabarin. Qala Allah Ta'ala wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu lang sin Allah Ta'ala aun pangayuon niyo mussak-massik dahan niyo siya magbisara aun lampik atawa aun tabun bukon siya amo in nagbubukis dahon magbisara yung babain matamu pangatod mo kaniya sarta aun tampan halaw atay kudlawang siya uno yadto dahon mo siya magbisara baka dyan ilang mukha ko yung cellphone ko kiyabin ko bihad ti mu'min lang sin Allah Ta'ala inhinang bihad to atharu li qulubikum hikarayaw kanyo hikalano kanyo iwan amu yadto in hikasutsi niyo biaddiin hikasutsi kanyo iwan kanila biaddiin sabab lang sin mga ulama in mata apabila way kakitaan niya fitna tahura alqalb malaning pangatayan sabang aun kakitaan sin mata paglingi niya bihan na kita mga bitis maputi di na makatug sin lumummiin pangatayan niya in paghijab, in pagtabon, in pagbaba sin pangatod, hikasut si sin pangatayan mo rin hasakit kataan uno-uno na. Tumagda rin doon. Haras-haras sin syaitan. Grabe pakarawin kita mo rin doon. Balik imad siba. Sambil kau mabot, padi nakabayaan sin Allah Ta'ala. Mahi po in pangatayan mo sin sakit. Allahil azim. Mahi po sin sakit kalinduman. Nagsasambayang kau amurin matali mo bihad. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم أنويت إني كلا والله العظيم من كونك ببجو حجاب ستسكو إن كوسوغا دمك ينسست أموين كلا يا جماعة يا كتوتي مهرانكم والله العظيم أموين دبيس براكني دبيس براكتان بك حجاب ديها من فائدة سن بك حجاب الحجاب حياة
الحجاب حياء. إن pagحجاب علامة سن أمو إن سبو إن pagtabon sin عورة علامة sin sipog sin babae. Ang babae in sarayaw-rayaw babae amo in babae baing sipugon. Unnal malingkat in usog baing sipugon sumakawa bang kimuddan in sipat yan pababae da bes. Esensin babaeng kasipo. In babae bunnal baing sipugon suway siya magtabon sin aurat niya. Wayroon mabaya babae in pagsaw-sawhan siya sin kausukan. Lumabay ka lumabay hambuk babae amo ilong ta gimuwa long ta mga kidyaon long sinbasa biya bintahi gimukuha in katan sin makalabay usog imaatod kaniya hangpo usog magsaw kata in babae baying sipugon suway siya di mabaya di magrida kagsaw-sawhan sin kausukan mangi inaurat niya. In hijab simbol sinluman sipog sin babae. Ang pinagama Islam pangaddatan sin agama Islam amo na yung kasipog. Kasabot hadith riwayat sin Imam Ibn Majah dan kan Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam in hadithin tagdiris kasan sin mga ulama sumaga in hadithin biidhnillah hadithun hasan qala sallallahu alayhi wa sallam inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islam al-haya. In katan agama aw pangaddatan tanyag doon. In Christian tanyag sila biya ini. In Jews biaksa tanyag sila pangaddatan biya ini. In agama Islam in pangaddatan umbul sa to kanya amuna in haya kasipo. Amuna in kasipo. In kasipog parts in iman. Qala sallallahu alayhi wa sallam al-haya'u min al-iman. Akayban ang hadith al-haya'u bid'un al-imanu bid'un wa sittun. Akayban ang riwaya bid'un wa sab'una. Wal-haya'u syu'batun min al-iman. Hangtingi sin iman in kasipog. Akayban ang hadithun sahih. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. إن كسبك دينها إيمان إن إيمان هلوم سلغة إن بر إيمان أتن ينتو بين سبغن بر إيمان شاء الله تعالى إن كتان بر إيمان هلوم سلغة. قال صلى الله عليه وسلم رواية الإمام حاكم دين كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمغوا إن حديثني إن أصح إن سيا موقوف أتني بالسراسي سين عمر ابن عمر بقول سي بالسراسين رسول الله سبقونك بيت كيبنا إن حديث إن لون بالسراسين رسول إن حديث صحيح إن سي بالسراسين صحابة إن سي حديث موقوف لون سي مصطلح الحديث. قال ابن عمر الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا نزع الآخر رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا نزع الآخر رفع الآخر. لو سن ابن عمر إن إيمان إبن سن كسبوا دران سيبيغا أغن سي الله تعالى apabila maigin hambuk maig na isa min hambuk maigin kasipug wainin iman sababang wayroon na kasipug himinang na intao sinhinang inhayop di niya mahinang. Wallahi al-azim inhayop di makahinang aun naman siya bihaon magsiyom haran may taway sipog aun
nabihaon manusya magzinharan may taway sipog. Gamman aw nabihaon jama'atun pukan. Mag-agad-agad magzina. Pagtupakan singkaybanan. Hisyong maingat magzina. Wallahi al-azim. Sabab sinalawain kasip. Sabab sinalawain kasip. الحياء لوس رسول لا يأتي منه إلا الخير إن كسبك وير رسول سن كسبك بانبق مريو إيوان وير رسول سن أمو إن تاو جو ويسبك نيا بانبق مني سجا إن بق حجاب تندى سن بابئيا بين سبوك إن شاء الله تعالى سب ميتا دي إسيا مبايا kakitaan sintao kapag saw-sawhan na aurat niya. Dahil mga kalabyan sin paghijab, al-hijabu taqwa. In paghijab, simbol sin pagmabuha. Simbol sin pagmabuha. Qala Allah Ta'ala, Ya bani Adama يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا kamu mga anak apo Adam, yan tanakamu pianaugan yan in kaginis-ginisan kakana ni'mat dihil kukan yung pagtabon nyo sin baran nyo aurat nyo in pagtabon sin aura pagtag kanya libasut taqwa badju amo ini pagtabon sin aura badju pagmabuha ay bima'na yung badju yan amo yung pianabon mo sin aurat mo simbol sin pagmabuha halong sin pangatayan. Sabing bunalag mamabuha pa Allah tiyatabunan ni aurat mo. Sa inway pagmabuha pa Allah bukisan. Simbol bangkaw makita babae masya Allah mutanaqiba. Ya Allah. Babae atas sacrifice lingka. Naghijab piyarayaw niya nagniqab masya Allah. Alamat sinin babaeyan بابا إبراهيم ما تقول إن بائدة سن حجاب الله العظيم إن بائدة بنكتا مقللة يسجى سن بائدة سن حجاب سبحان الله ما تقول لن سبوتان تسجى كمبان بيدين إن لمن إن بقايد سن مغا سلف الصالح بقايد نلا سن عورت نلا رئيسنا ما بيكبوكسا رواية إمام حاكم على صححه على شرط صححه الإمام الذهبي على شرط الشيخين دين كان عائشة رضي الله عنها إن عائشة رضي الله عنها حوقت إن رسول صلى الله عليه وسلم وقفت سن رسول للتشيكيوبل كإنتنا تهبائي سن عائشة رضي الله عنها بوك بلك pagbisitahon siya sina Aisha bangin Aisha ridto na mag-ig siya tirong niya nawapat manin Umar nagdaig manin Rasul iban sin Umar bang siya magbisita maghijab na siya marayaw naasubo siya mayta ya Aisha innakaw na rin ko maghijab bihaon maghijab nakaw lang sina Aisha nakaw na lang ni pagbisitahon ko banakura Rasulullah wayroon na sala mag-iga ko bihaon lang niya nagdaig na sila iwan sin Umar maluman ako lang niya kan Umar bisan siya patay inbukisan ko na aurat ko patay na in Umar bisan patay maluman ako lang niya kan Umar la ilaha illallah science in purity Allah al-azim sa intabarruj in pagbukis sin aurat as-sufur maksiyah sabuton tayo negative side sabot na to yung gayaw sin paghijab in kangian sin
amo in pagbukis sin aura isa insya macsiyah. Wallahi al-azim macsiyah. Wayroon pa idda makamuha pagbukis mo sin aura gamani ko lugi mayta sababang kau simulang ikaw rin di makasudsulo ka. Ingkatan simiyagad pa Allah Ta'ala pa Rasul makasudsulo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat ko pa Rasul, sabut ko nga si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, aw nagbasa kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa abi. Ha, para yung pagbasa mo mukun abi illa man aba ya akhi. Kaulong yama mo rin makasudsulha kayo. Naam. Ingkatan sin ummat ko lang sin Rasul insyaAllah makasudsulha. Lang sin mga sahaba ya Rasulullah biyaddiin. Lang sin Rasul man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siyo sin magtaat ka ako makasudsulha. Hindi magad ka ako magmaksiyat makasudnar ka. Bangkaw nagmaksiyat pa Allah wayroon pa idda makamu yatimahu. Wallahi al-azim wayroon karaya wal makan maksiyah. Kung kita magmaksiyat ito na nasabot ko rin kita makasudsul ka. In pagbukis sin aura in siya dusarakula kabira muhlika dusarakula makajuljana tauyan. Naam, nasabot hadith riwayat sin Imam Ahmad insyaallah bisanadin sahih dain kan Umaymah بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقد لو ميدت وقلوني برسول جمنجي مقبيع مقبلاج لو سن رسول dahon takaw magjanji suway mo ako janjian sin mga parakala ini di mo paghinangon sabab do sarakula ini lang sin Umayma naam unuyadtu ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam ubayi'uki ala an la tushriki billahi shay'a panagnaan suway mo ako janjian hindi kaw maghinang sa kutub Allah Ta'ala misan unuun di makajari magshirik lang sin Umayma naam ikaruan wa an la tasriq iban ayaw kaw amuin mga altaduha magtakaw wala tazni iban ayaw magzina law si Umayma naam wala ta'tina bibuhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki iban ayaw maghinang-hinang bisara ipagpitna ipakata law sin Umayma naam wala tanuhi ayaw kaw magsilawak bangaon maka kay mo biasin pagsilawak sin jahiliya ya Allah may tamuk yaway na sawakon banako ya Allah may ta ako nang ka maghinang sin jahiliya aw sin Umay mari ko na hinangon wala tabarraji tabarruj al jahiliya suway mo ako janjian lang sin Allah lang sin Rasul ayaw mo bukisin awrat mo biasin paghinangon sin jahiliya lang sin Umayma bayatuka ala dhalik janji ya Rasulullah may takima janjin Rasul sabab sinin pagbukis sin aurat kabira muhlik dusarakula. Subhanallah, in pagbukis sin aurat yajribu al-la'n mangdahi la'nat la ilaha illallah mangdahi la'nat bangaon di maghijab maramaw nin la'nat ma ma'na al-la'n al-la'nu الطرد من رحمة الله إن هاتس اللعنة إن مقال يقرنها رحمة سن الله تعالى إن تقبوك السن عورت قيرن اللعنة مون أنا قال لهم يا شيخ إن بالسلام يا المقابوغة حول دليل أيوة دليل سبتنكم دليل رواية سن إمامه المنذري في الترغيب والترهيب إن شاء الله تعالى وهو حديث صحيح لقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت
إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا الله والله العظيم بالسرين ديكم ما baya hisab. Ingatanku aun mahirti misarain sa uling mahinangku kapag amanatan sin Allah Ta'ala man sin Rasul ikarayaw kato tanyaw katan law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumatuha huling zaman mga kababaihan kasiyat nagbabadyo sabi ang naghuhubo da sabab sin tampal sin aurat piting matampal imbuhok nila piyatitindog patas bago style il'anuhunna la'natin yusila fa innahunna mal'unat sababin sila yan nagdara la'nat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wallahi al'azim, wallahi al'azim, before kamu simakitin atay simakit mo nin pangatayan sabab mayta timagna din habay tiap-tiap kita niyo kataan nakalanggan si syara'i ang dala'na law sin Rasulullah gammanha kayban ang hadith. Ya Allah, sifat sin taunarka in babae magbubukis sin aurat niya. Taunarka, naam taunarka rasulin nagbayta ya ako makajari magputing yanong ko tausul ka ka maguno ako magputing Rasulullah in nagbayta hindi maghijab maap na kuman hangga tustabiya maap di makasudsul ka. Riwayat sin Imam Muslim. Allahi al-azim قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا. والله لسك كيم أيوم كائن بالشرع أتق ليس بلون ويستاذر لا والله العظيم ويرؤنها أدتكم مقبا مئستولاء ويرؤنها أدتكم مقبا هرتو سألسك كيم يا أخي والله العظيم تيمن هدتكو إنا تقو إنا أنتقو يعني كو هتأسين أوكو كبيانكم مقونا كتانيو هلوم سين سلوها سبدا سين رسول الله بؤسي نج معراج بتا أسلاني كبردو إنسان بها بؤسنا كبردو دياسيا سين جبريل نمسيا البسولغا بنرق ديتان كتا سين رسول أو نكيتا نيه دوان كغي نسمانو سيأتاو نركع ولا نيكي كتا همسانيا لو سين رسول ناكتاكو mga kausuhan halawm sinar ka insipat nila ma'ahum asyat nagdara sila lastigo bi'alaw niya ikog adnabil baqar bi'alaw niya ikog sapi yadribuna biha an-nas ipanglubak nila hatao law sin mga ulama mga tao takakawasa yusal nila in kawasa nila ha hipang maba iban hipang anya ya tao samihun maabdakuman ampun tabiya mahinang man pulis manggiik na sadya si Wiyas kamatis yung tao la waya ko imian ayaw ko hinangay syara hinangay aturan sin parinta la naam hinang pardakan sin agama islamin himinang kawasyara sa managgaw kaw motor ginisan na kaon mo binasahon mo yung tao amin mo kulanggal syara hinangon mo yung pagkapulis mo kiyakak mo sadya yung pistol mo ipanuk mo patao bukon yung syara Allah al-azim intaw biha ini bang di magtaubat Rasulullah nagbayta taunarka naam inhikarwan niya
nisaun, kasiyat, ariyat, kababaihan lang sin Rasul. Wal'iyadu billah. Bangman lapasin kababaihan na to inata. Tay manghud ta insyaAllah bangman sila lapas kita. Nisa na kita ko kababaihan lang sin Rasul. Insipat nila kasiyat, nagbabadyo. Ariyat, sabi wayrun badyo, sintilag. Sinamu insigpit. Mailat, mumilat, manawharan, siksi, mayta, ba't maglimpa-limpa yung pangatayan sin usog. Bang makalabay, usog katan, ha? Imata katan, wayna. Amurad ti maksud niya kumatensyo. Kamaan kayo ba ng usog? Nagsasakata taas motor, makalabay, siksi, ha? Makadiretso pa mga pagdakangan si mga tao, makarugtol mga kuwahan. La hawla wala mayta, ikaw yung sabat. Allahil azim. Ang kayo man ang nakarugtol pa simenteryo. Way pa miyamatay di magpaknasa. Naam ya Shaykh, Allahil azim. Mumilat. Amutin kabayan niya. Ang siya makita na biya tusog, makiring ka niya. Atin niya, nakaakupuin siya. Mumilat. Mailat, magkimbot-kimbot manaw. Panal mo ba mga penguin nagsisikad-sikad. Wala hawla wala quwata illa billah. Mailat, di na makatanam. Imbihon badyo, inummol niya kauhaan tag-unom. Imbihon badyo, asubuhon. Aulaw niya badyo, di ka niyo badyo pang 6 years old. Mayta pang 6 years old. Batlong niya daindira. Gimuwa lang ninikot. Wala hawla wala quwata illa billah. Di makabi badyo mahaba para kanya. Sway badyo pang 6 years old. Nisaun, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilatun, ruusuhunna. Imbuhok nila long sin Rasul kaasnimatil bukht. Bialong niya amu innatay kud sin unta. Biya tataas biya ning sudlayan man tupiw pukus-pukus. Emo long niya. Na la yadkhulna al-jannah. Ya Allah, di makasud pasulha. Bukun hati makasud, wala yajidna rihaha. Misan makahamot-hamot sin sulga di. Ang painhamot sin sulga lang sin Rasul mabut siya. Tamaamu intampat manay. La ilaha illallah. Gamman in tabarruj. Hinang si syaitan. In pagbukis sinaurat, hinang si syaitan. قال الله تعالى سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. لمسن الله تعالى يا كم أنك أبو آدم كاكم pamintangan hadua amakniyo amuna in Hawa iban sin Adam ayaw kamu masasat sin Iblis biya sin kasasat amakniyo kan Adam iban kan Hawa nasasat man sila yanzi'u anhuma libasahuma biyukisan sin Iblis in awrat nila karuan in pagbukis sin awrat hinang sin Iblis. Gamman in pagbukis sin awrat sifat sin mga munafiqin. Sifat sin mga munafiqin. استحملوني لو سنعرف sabar-sabarin niyo ako. Bisa na mga naka-amuin mapangka. Sabar-sabarin niyo ako. Sabab amuin in ubat. In ubat, in tao na sakit. Bang niya kabakan na in ubat. Bisansan, biyad din in pait. Inumun niya.
Misan siya pitawali, inumun niya ra. Wang man ikaw ubat kanya. Asal bihani mag-ubat. Tabiat siya mag-ubat. Masik. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Ahadith. رواية الإمام البيهقي دين كان أبو أذينة الصدفي حديث صحيح بإذن الله قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقينا الله تعالى وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. إن سرى يورا يو كبان كأسا وهن سرى يورا يو ببئي نوس رسول الودود ببئي سويت amuin maka amuin panag na anlasa amuin pers siya ma-inlove kayo amatullah sa bang siya na inlove kayo mo pers ibusog niya kayo mo kataning kasiwan lasan niya amu yan alwadud babay amuin sweet amu na yun nalawa ka to biyaon way na babay biyaw makas na sadya kumanda yung papel sing ka babay biyaon kato ko no wait ka la ilaha illallah ano na ako yun iso yun usog ako at tawa ikaw way ron na besin dang way na sweet niya way na siya sanam na katan spicy na la hawla wala way na besin na kauna bang dumatong imba na iwan pistawil pahilan yung mga taykod yung mga sapatos puklason igan yung mga wallahi alazim kasud musulukha bang nagrida kayo mo yung bana mo sabab sindayaw sinpag umid mo yung pag-ipat mo kanya wa rabbil ka'bay kasud mo sulka alwadud amuin pati anakon babad the best babad المواتية الموافقة للزوج amuin bukon babae masangal babae amo hindaran inshallah unin decision simbana ko ang hikarayo inshallah amo in babae marayo almuwatiya almuwasiya babae amo in bangkaw halonli bangkaw lonely sakayan niya ko hakalonlihan ya Allah nasu sa sakawihan waya kunakaon kabi waya kulong niya nakaon long sin usog imiyani sa babae di na ako kumaon sa babsin lasa ko kayo pagtuk sim babae ito na ko mananap kumaon na wala hawla wala quwwata illa billah amo ni maningkat baba insangi baba ilong si rasul المتبرجات amo in biubukisan niya inaurat niya المتخيلات amo in pagtagon ambisyosa dang bi kita jeep nangin usaha ko ang pupilak di magkauntong ko unin bihong ko jeep sige na bay sabdang lang sindang ko hinangon ko ina-pressure na ako manakaw na yung bala dumarang na haram المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات sila na yadin mga munafiq ya Allah والله العظيم يا شيخ بالسلامة بقت سين صحابة قولوا كده حديث يا أخي أم حديث صحيح سلنا يد المنافقات لو سن رسول إنما هناك برين دنبيو لأنفس حديث لا يدخلنا الجنة لا يدخلنا الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم ويما قصود سلغة كنله buat melainkan biasin ugab afwan biasin unubay na mo in uwak ugab ni sabot ko kain uwak biasin uwak al-a'sam
unin hati niya. In ghurabul a'sam ha Arab, uwak itum hababa niya puti, intuka niya pula, mahang siya yang kabakan. Mahang siya kabakan. In uwak abaha sa Arab mataud ginisan niya. Ang pagtao ng ghurabul zira'a, uwak kapay sadya, al-ghurabul a'sam, amu in uwak, amu in putin hababa niya, pula intuka niya, ang ghurab pagtao na mo in ghurab المتشائم أمون إتم كتان بang makita in Arab malas long in adlaw ko ini matawag ginisan sinaw wa aun na hindi nakakadaw alhamdulillah alazim kamagibok na long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam way makasud sulga kanila buat malain kan biasin uwak a'sam unin hati niya tiu datud din kanila tiu datud din kanila biasin katyu sin ghurabul a'sam wallahi alazim ma katawtay mangurana kam Islam arakala on imian ka kuya sheikh biakain pa kaw nagsabot sin hijab pagbukis biadin to din paghijab mabayan ako maghijab masab niyo na kuya sheikh makabuha makasunat ka makatan biadin paghijab sin syara kalidaan sin Allah taala insyaallah taala bangkaw na kaniyat na insyaallah timagna nako ayaw mo lawa insahayan insyaallah dungdungi marayaw شروط الحجاب الشرعي أتمنى سنكبت من بحث شروط سن حجاب الشرعي ونوين أمو إن requirements بيدي أتوران سن بقدرون هأتوران سن شرع إكاي سنية إن بقدرون بردأك بمعنى بقول إن بقدرون كأنت هو نفسته كما أنت بين بقدرون كموين ما أغن butang-butangan siya jabihan tirong hikuwa na isabihan bihad tuka ang kayo na magtirong mga kuanon siya suway taagaron in syara sa mayta pardaakan ikaisa niya in aturan sin pagtirong in ikaisa long sin mga ulama an yakuna satiran li jami'il badan suway yung tirong in badyo يتتبنا كتان برا إلا حكيبنا المذهب بيه ابن سلمة أيونا قمقتات سن بركالة خلافان سن مع علماء نقاب وما نقاب دين سجكو بangman كتبنا نمبران ممرا مشان قموانا بيهؤم بيه إبن كتبنا نلمم إن دين دي قموانا نلمم إن شاء الله تعالى marayawin bihan aun yang kaibanan magtirong bihan ni mo kain ini nabibihan na bihanun pa bukun الحجاب شرعي bihanun sadya لا ليس حجاب شرعي يا أختي يا أختي ما قلت بكون bihan bang sa upama simigpit na kayo mo limanjang nakaw butang ihalawom aun yan kayo wala nisab mahabain amin ini timataktak turbihan pag yan ma'am timaktak kakita nilok sambil pababa kata may tasawab sinatataktak ayo bang kita nag-iisko nag-iisko nursing in kaya mo kaya nga tamo nursing badyo puti stocking in katan suway pababaun mo mukun magad ka habis sara hinayt siya at ating babayat hinayt Florence Nightingale bukun yanin son bukun yanin mo in upihan ta Rasulullah bukun lang Nightingale so hindi magtirong butangan siya jabi mo in kapal Titanic kaya una umo amo na Nightingale nursing ako devoted la agamamu amunat timpanag na satir li jami'il balad bangkaw na kapag niqab awla the best na to sa bukon magniqab iban mga eyebrow nagdurong og music ibon joben diurong og besing kita kwambok magniniqab nagniniqab masya Allah nagbibiyan ni siki panal ko ayat Quran diurong og ibon job ito bukon in pagtirong amuin uso لا in pagtirong ibadah
Yung pagturong ibadat. Na. Ikarwa niya. Sabi waktu na ito mga tarasaw. Ikarwa niya. Ay yakuna fadfadan ghayra dayiq. Suwain kaunan sinbadyo, hijab, fadfad, bukun siya masigpit, suway siya amuin mahayang, baran. Loose, bukun siya masigpit. Aw niyang kaiwanan, subhanallah, nagtitirong sa la ilaha illallah. Pantalon, sumiping katan. Sumiping katan. Pero sinuway nagbadyo. Katilakan. Aw niyang kaiwanan, subhanallah. Masigpit pa. Puti pa. Puti pa, manipis pa. Kakitaan mo to, datay kud. Etan. Kaulanan pa. Datungan pa sinundoy humangin pa ni skirt. Ano pa yung makapi? Ano pa yung makapi? Pababa. Ayaw ko mahanggaw ha iskul. Wallahi al-azim, pag-asag tarugo bang kita papaghubuon nila. Ayaw ko mahanggaw kansiw-kansiw, mamuyad. Ang katay nuumuin ikaw, ummat Islam, nagtitirong. Alhamdulillah. Inako proud ako, inako muslim. Proud ako rin baba ibihaon, nag-aaddat habaran. Ikatunya, alla yakuna shaffafan. Suway siya bukol matilag. Unnal bukol na masigpit, mahayang na lus na, sa matilag isab, tirong matilag di, suway siya bukol matilag. Inhika upat niya, alla yakuna mubakharan wala mu'attaran. Suway badyo simbaga muslimah, tirong simbaga muslimah, bukon lando amo in perfume biyutang niya. Sabang sa upama bihad to, wayroon da jimat, nakapit na ako pakausukan. Lumabay kaw, hipuin baran, biyutang ingkatan, perfume, paglabay ro na mga kausukan makahamot. Pagkita babae, maningkat, duhain sumud pa, pikilan sinusok. Asupaya ri makapaghuna-huna in usog mangi. In huna-huna yato marapabay, maramatug, maramagmaksiyah. Ayaw ko maghinang biha. Ina ako magsabot sin hadith. Al-mar'atu idha kharajat lang sin rasul muta'attiratan, kharajat zaniha. Ina ako magsabot sin mga hadith. At mahinang kita sabab kapag zina, sinusok. Bukun zina, sadya mo magzina tud. Zina, amuin siya sa isa niya. Na itong siya zina. إنهي كلمة سويسيا ألا يشبه لباس الرجال سوي بجو سن ببئي دي ومغيد ببجو سن كأسوخا وقون ببئي إبان كونفرس نيا إبان ليبايس نيا جيجي تنبها تهد إبان مالبورو نيا بها تيكد إبان شامن متنيا لا حول ولا قوة إلا بالله كنا ينبغي bagusin usog isab iban hairban niya iban unutay ni pagtakon spaghetti niya haun na inusog yaun na tao yaun hanallah yaun na kapag na nagtiyaw hatibi nagtiyaw ni bantot iban sin tumboy wala hawla wala quwwata illa billah kuno ba kitay kuno ba tumindugin kiyamat takaranda kuman ang bihan ni magjato na insyaallah ta'ala bangini makata mahinangta insyaallah ta'ala dumayaw yung pag-ibadat ta karidaan kita sin Allah ta'ala ayaw naman kung lumukat ya shaykh bukon na salong niya pagtirong hadat di pardakan sin Allah miyan komisari sa pagtitirong yun jahalis na di bang siya naghinang di makajari maakanin niya ron bukon mula pa yun yung pagtirong bang siya nagkamali siya baran niya misanin guro magkamali na misanin awliya magkamali na way perfect tao bukon mo dama yun
إن مهلغ ما كتوتي من ورن آغم إسلام إن بسر يدتو ورب الكعبة سبهنك الله تعالى سقسين الله تعالى جم وأسرها بمتين والله العظيم والله العظيم ويرؤ المقصودك magpasakit at ay manus yan bukun tabiat ko sa musibah jimaja tukato suway na tumasabot bangman laysan insya Allah ta'ala indi murungog tay maunya pamarayaw mahuli maid kita ni mamaid na ko halapal kasina sa hangan sin pagtay manghud assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.